Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam dimanapun pendengar dan peserta tadarusan ini berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat dipertemukan lagi pada hari ini untuk membaca tadarus bersama Mandeh Minang Mancanegara yang ditayangkan langsung oleh sponsor kami Radio Gebu Minang. Sebelum itu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa pembuka majelis. Kita mengharapkan agar majelis ini diberkahi dalam mengadakan acara ini. Semoga kita tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bacakan doa dan kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti kelak dapat berkumpul dan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqu azim, innaka sami'u alim, innaka ghafurur rahim, innaka Rabbul Arsyil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka acara ini. Silahkan Ibu Zur sebagai guru membimbing kami dalam menjalankan ibadah ini. Silahkan. Ya, terima kasih Mendetati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja karena Mendetati, langsung aja untuk baca pertama Mendetati. Silakan Mendetati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriqu wal maghrib. Qul tasdid ya. Kulil tapi kulil tasdid ya. Qulillahil masyriqu Qulillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء Kembali tadi bukan labu tapi lupa. Oh ya. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah bil Quran. Selanjutnya Ando, silakan Ando. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin walikullin wijhatun huwa mawalliha fastab Muwal bukan mawal ya. Walikulli wijhatun harus jelas ya Andong ya. Sama itu izhar jangan ada samaran ke hanya. Hatun. walikullin wajhatun walikullin wijhatun huwa muwal. Ando nggak boleh didengungkan di situ ya, cepat ya. Walikulli wijhatun huwa muwallihatun, harus jelas ya, tanwinnya harus jelas, jangan ada samaran ya, jangan lama tertahan di situ karena bukan dengung itu itu. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Hanya panjang Ando, coba ulang lagi Ando. Muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun.
ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum fawallu wujuhakum satrah sat Terusin. Ya, taruh teruskan ya. li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam Artinya takunu, jangan takun ya. Kalau mau berhenti takunu, jangan takun, nggak boleh dimatikan nunnya karena nunnya panjang ya. Mandong ya. mulai dari al-hikmah deh. Wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Silakan Pak Ahmad. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت وإعتمر فلا جناح عليه. Coba ulang lagi deh Pak. Mulai dari mana Bu? Paman. Ulang lagi dari Paman.
Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa iktamara fala junah Awi wa ya. ya au Man ya hajjal baita awi i'tamara fala ya faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan teruskan wa Pak. man ya ulang dari sini ya Bu ya, waman ya. Ya, ya ومن Waman. تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يختمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه بيناه للناس في الكتاب Bayan ya Pak, ma bayannahu lin ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس وجمعين خالدين والناس ajma'in. Pokoknya ya Bu ya. Ya. Wannasi ajma'in. Khalidina fiha la yuhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sadaqallah. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan النار والفلك التي والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Alhamdulillah. Kepada selanjutnya Desmi Roza, silakan. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalil Jangan dimatikan wa ya. yashtaruna bihi shamanan qalila Kalau mau diterusin qalilan ulah ya, jangan qalila qalilan ya. Kalau mau berhenti tadi qalila, jangan dibaca qalil ya, tapi kalau mau diteruskan qalilan ulah. wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum adzabun ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi Allah nazzalal kitaba bil haqq Coba ulang lagi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Allah merhamna bil Quran. Baca selanjutnya Safni, Kak bukunya. Halaman 27. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Coba ulang lagi, Sasni coba ulang lagi. Ya Bu. Agak ke atasin dikit, mukanya nggak begitu kelihatan. Mukanya nggak begitu kelihatan di, iya. Ya. Ulang lagi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Betul Bu Guru? Ya, betul. Wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fil riqab wa aqamu sholata wa ataz zakah
Asli wa aqamas ya, tadi dibacanya mus soalnya. Coba ulang lagi deh Asli. Oh iya ya Bu. Wa aqama sholata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب Terima ulang guru. Ya, ulil boleh. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah ahadakumul mautu dari intaraka khay aja, dari intaraka khay kejauhan mengulangnya dari situ. in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzin fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Membaca selanjutnya balik ke awal lagi. Silakan Mandeh Tati. Oke, bismillah. Faman jafa mimmus. Mandeh Tati bukan ja ya. Oh ya, sorry. Faman khafa min musin faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih
Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa Sorry, coba ulang lagi, Mandi. ya. Tadi, faman tatawwa'a khairan. faman tatawwa faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa in tasumu khairul lakum in Wa'an. Mandi. Wa'an ya, bukan wa'in. Wa'an wa tasu. an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walituklimul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Ando. Silakan Ando. Terus. Ya, Ando. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun Itu dahulu Ando. Nah, itu kan nun itu gunah ya, tasdid itu nun gunah. Jadi kalaupun kita berhenti tetap dengungnya dipakai ya. Wa antum libasul lahun. Nah, kayak gitu berhentinya. Jangan lahun dilepas saja, jangan ya, harus ada dengungnya. wa antum libasul lahun. Ya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu
Boleh dari hatta wabatahu aja. ah, Boleh dari wabatahu aja karena suara andung pendek. Dari wabatahu aja lah, ulang nggak apa-apa. Wabatahu ma. wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaysul abyadu minal khais Khaytul, bukan khaysul ya, tapi itu toh. Ulang lagi dari hatta. hatta yatabayyana lakumul khaytul betul Aba. salah Iya, iya betul. Aba. khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, wanya nggak panjang ya. Aduh, ulang lagi dari minal khaytil aswadi minal fajri coba diterusin ya. Minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukamilita kulu fariqam min amwalin nasi bil fariqam ya Iya, fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. ya la'allakum jangan tertahan lama ya, soalnya nggak dengung di depannya ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan la'allakum, jangan terlalu tertahan di kumnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina apa? Lanjut. Ya, terus. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Muhammad bil Quran. Silakan Pak Ahmad.
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ Ini panjang Pak. أَشَدُّ. Pak Ahmad, junya panjang ya. Akhrajukum. Oh ya. أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تفاتلوهم عند المسجد الحرام Ulang lagi Pak حتى Ahmad. Coba ulang lagi. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا Jangan minal hadai, jangan minal hadai. Hadai, matikan dal, matikan ianya. Jangan dikasih harakat ianya. hadi gitu. Hadai. Ya, hadai. Hadi ya. Fa in usirtum famastaysara minal hadai. Sama sukun ya Bu ya. Iya. Bisa deh. Kalau nggak diterusin, kalau ragu untuk memberhentikan di situ boleh diteruskan ya. Wakafin boleh terus. Ulang dari mana Bu? Ulang dari famastaysara minal. Kalau mau diterusin boleh. Ya. Famastaysara minal hadyi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fafidyah min ra'sihi fahidyatun min siyamin Fafid ya, yang jelas Pak Atta ya, jauhnya. fafidyah. Ulang dari mana Bu nih? Wafid. Aubihi coba deh. Aubihi adam. Aubihi azam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة Maaf Pak, bukan faman atau famalam. Tadi baca kalau saya nggak salah faman lam. Jadi Coba famal. ulang lagi. Hajinya, jinya juga nggak boleh فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Quran. Terima kasih Pak Ahmad. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Muhammad Al-Quran. Ya, selanjutnya Bu Desbi Roza. واذكروا الله في أيام معدودات ومن تأجل في
تأخر فلا إثم عليه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون للناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الخصام Coba ulang dari yang ala deh. وإذا تولى Coba ulang dari yang ala. على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا Sinnya dulu, matikan sinnya, matikan lamnya ya. Wan nasl. Ulang lagi dari ويهلك الحرث والنسل والنسل Sama-sama sukun gitu, susahnya, Bu. Sama-sama Ya, sukun jadi kita susah. mensukunkan dua huruf ya, karena kita berwakaf. Matikan sinnya dulu, matikan wan nasl. Jadi terbaca hurufnya semua, jangan nunggu sampai nggak terbaca ya. ويهلك الحرث والنسل Jangan nasal ya, jangan nasal ya, tapi nasl, nya aja ujungnya ya, nasl. Ya, nasl. Ya, jangan terlalu ketaran nasal gitu. Kalau nasal jadi hidup kayaknya sinnya, karena sinnya kan matikan sin dulu, matikan lam. Wan nasl. Dikit aja wawnya gitu. ويخليك الحرث والنسل Ya, terus الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله.
bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya Ibu Irma Arianis, bisa dibuka kameranya. Ibu Irma Arianis, bisa dibuka kamera. Kalau nggak bisa lanjut dulu Amaneh tadi dulu. Oke. Bismillah. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين Nabi panjangkan ya, Amaneh. فبعث الله النبيين مبشرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Marhamna bil Quran. Ibu Irma Arianis, masih bisa dibuka kameranya? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sambung halaman 34 surat Al-Baqarah ayat 216.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو itu Kalau mau berhenti berhenti ya. Lebih baik berhenti kan Ibu ini Bu. Ya, Kalau ini lebih tapi berhenti ya. jangan dipanjangkan wa-nya dimatikan ya. Qulil afwa. Ya. Qulil afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah. Barakallahu. Al-Quran semua andu. Fid dunya wal akhirah
wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muhlih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amattum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatskum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid boleh lanjut Bu Guru? Teruskan, nggak boleh berhenti ya, Anda. Ada tanda boleh kalau Oh ya, ada berhenti. tanda alif lam. Bukan. Lam, Di saya bukan alif lam. Kalau di sini lam alif ya. Kalau lam alif biasanya nggak boleh Betul, berhenti. tapi di saya bukan. Di saya apa namanya itu isod. Oh, Berbeda. Beda ada ya. mulai dari Alif lam ya. fa'tazilun. Iya. Yang boleh berhenti wakaf itu ya qala atau mim atau wakaf lazim atau Tahu. qala atau Tapi karena jim Quran berbeda, jadi berbeda. Mungkin yang Quran yang dibaca andung pakai lam alif, tapi di saya itu yang pakai apa sod, apa tuh nama itu? Sholah ya. Oh, Ya, sholat. sholat. Sholah juga nggak boleh berhenti. Yang nggak boleh berhenti itu sholah sama lam alif ya. Sholah sama lam alif dua itu yang nggak boleh berhenti ya. Lebih bagus diteruskan daripada berhenti gitu. Oke. Fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatharna hatta yakfun ya. Dari wala boleh dong. Dari wala. Boleh. Wala taqrabuhunna hatta yatharna fa idza tatah. Bukan har tapi hur ya. Boleh diulang dari hatta, kalau mau diterusin boleh, berhenti boleh. Hatta yathur. Nah, enggak pakai na ya. Hatta yathur. Ada nya dikit. Kalau mau boleh yathurna fa idza tatahhar. Boleh diterusin boleh. Wakaf jim boleh diterusin boleh. Ya, mulai. Hatta yathurna fa idza tatahharna fa tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa
waqaddimu li Itu ya, anfusikum. boleh. Anduang ya, wakaf sholat ya juga sama ya, sholat sama lam alif. Kalau bisa nggak boleh berhenti, lebih bagus terus daripada berhenti ya. Jadi lebih Oh bagus ya, diulang diterusin gitu. ada kiri kanan solanya ya, Bu Guru. Iya, ada dua, yang satu baris itu ada dua sholanya ya. Lebih bagus Nah, diteruskan daripada berhenti. Ulang lagi dari fa'tu haratsakum, teruskan dong. Fa'tu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum. Jangan dimu, Faqaddimu. ya, waqad dimu panjang munya, jangan ditasdidkan ke lam, nggak ada tasdid di situ. Waqad dimu li anfusikum. Fa'tu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum. Panjang munya doang. Waqad dimu li anfusikum. Waqaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Wabashiril mu'minin. Wala taj'alullaha ardatul li'aydi. Azamah ya ainnya ya. Wala taj'alullaha urdatul li'aiman. Batal bukan datul. Hati-hati ya lihat harkatnya. Wala taj'alullaha urdatal li'aimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ya, silakan Pak Ahmad teruskan. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت Ya. Pak Ahmad ya, dari awal tadi bacanya kedengarannya la yua, bukan yua ya, tapi yua ya, itu ada huruf dua berdempet beratas bawah. Ya, itu yang di atas ya. Yua, buka mulutnya jangan yua. Kalau yua wow yang dibaca yang di atas. Oh, amjahnya yang dibaca ya? Ya. Ya, amjahnya yang dibaca. Oh ya ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا Tolak fa inna Tolnya tidak panjang ya Pak, yang panjang itu lanya. Tola, jangan tolnya dipanjangkan juga. Wa in azamu tolak fa inna Allah sami'un alim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Teruskan Pak. Terus ya? Terus Bu? Iya, teruskan. Maksudnya nggak boleh berhenti ya? Oh ya, artinya ya. Bil ma'rufinya ya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. At-talaqu marratani فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما Pak, ulang dari Allah Pak, soalnya ma-nya tadi Bapak nggak dipanjangkan. Allah yuqima, panjang ma-nya ya. Oh ya. Allah yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tilka hudud. Ya, terus Ya kan? Ya. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Fa ulaika humudz zalimun. فإن طلقها فلا تحل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. hanya nggak boleh tertahan, nggak panjang, hanya hatta tankiha zaujan ghairah. Ya. Hatta tankiha zaujan ghairah. Ya Bu, itu ya. Ya. Fa'in tallakaha fala junaha Tadi kok bukan K ya? Qafnya tebal, qaf tebal. Koha Bu ya. Fa'in tallaqaha fala junaha alaihima ayyatarajaha ja'in zanna alaihima ayyataraja'a in janna
yuqima hududallah. Ayyuqi, kalau kafnya Pak ya. Kaf itu walaupun dia kasrah tetap tebal karena dia hurufnya asalnya tebal ya. Ayyuqi, ya, jangan yuki. Kalau yuki kaf kecil yang dibaca. Ayyuqima hududallah. Ayyuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Sudah katanya. Ya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya Bu Desmi Roza, silakan. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin
Azwajain. أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا Sirran معروفا. illa, jangan bukan illa. Coba ulang lagi deh dari la tuwa'iduhun. Di mana Guru? La tuwa'iduhun sirran illa. Tadi kedengarannya a illa dibaca sama Bu Adik soalnya. Coba la tuwa'iduhun ya di baris yang itu sebelah kanannya. La tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru a'lamu anna Allah ghafurun halim La junaha alaikum in talaqtun nisaa ma lam tamassuhunna aw afridu lahunna faridatan mati'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu ma'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in talaqat Bu Adik, haqqan harus jelas ya tanwinnya ya, jangan haqqan 'alal muhsinin. Harus jelas ya izhar itu. إشارة يعني. Mm-mm. حقا 'alal muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan nisfu ma faradtum nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Mahfudna bil Quran. Silakan Bu Imarianis.
Oh, tertutup mic-nya. Buka mic-nya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas Panjang ya. sholawat. Hafizu 'ala sholat. Hafizu 'ala sholati was sholatil wusta. Wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa in khiftum farijalan aw rukbana fa iza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilahul. Ya, wasi itu kan ianya tasdid ditahan ya, Bu, ada penekanan tasdid iya ya. Azwajan wasiyatan li juga tertahan gitu ya karena ianya bertasdid. Azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi. Wa in kharajna fala junaha. Jangan tertahan ya, Bu ya. Nanya itu nggak boleh tertahan karena nggak panjang ya. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Man dzalladzina yuqridullaha nggak pakai na. Man
zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, Tanya Bu, itu di atas yang di atas yang dipakai ya Bu. Ya, tadi itu kan ada huruf 2 ya berdempet ya, yang dipakai yang di atas waya besutu ya, sinnya yang dipakai ya, shotnya tidak. Berarti sinnya dipakai ya, shotnya enggak, waya sutu berarti ya. Ya. Ya, terima kasih. Yuk, silakan Dikati sambung. Oke. Alam taro ila mala'i min bani Israil min ba'di Musa iz qalu. Berhenti Mas Tati. Mendekati itu wakaf wajib berhenti ya. Wakaf mim. Saya tidak ada. Kalau di saya tidak ada. Nggak ada. Jadi tadi juga yang beberapa kali itu yang berbeda. Ada yang di sana lam alif, di saya tidak. Jadi saya tidak ada wakaf di sini. Wakafnya itu di bawah di fi sabilillah sholat di situ. Hanya di situ. Oh, ini wakaf wajib berhenti loh. Wakaf mim di Musa ada wakaf mim, wakaf lazim. Ya, bagaimana itu caranya? Sedangkan di saya tidak ada, di Quran lain ada. Iya, berbeda itu. Ya, makanya saya waktu ngaji di guru yang lain ikuti Quran yang saya baca. Jadi yang saya dibaca tidak ada. Al-Quran Mekah bukan? Quran Madinah, Mekah ya. Al-Quran Madinah ya. Al-Quran Madinah memang beda sama kita. Jadi kalau kita karena orang Indonesia seringnya dipakainya Al-Quran Indonesia gitu. Jadi wakaf. Oke, jadi saya kalau menurut guru saya di sini pakai peraturan yang ada di Quran yang saya baca. Karena saya kan tidak tahu yang guru yang di sana gimana. Jadi ya nggak apa-apa kalau saya suruh berhenti, tapi di saya nggak ada wakaf ya. Nggak ada wakaf. Saya kirim ya. Jadi paham. Jadi selalu di saya itu berbeda. Iya karena kalau karena bukan di Indonesia, Mande. Iya, karena saya di Eropa jadi ya. Jadi begitu. Jadi bagaimana? Kalau saya suruh berhenti ya saya berhenti. Quran baca aja kalau menurut saya. Kenapa? Pakai yang Quran Mande baca aja kalau menurut saya. Itu yang ya kita nggak persoalkan ya itu ya. Kalau saya baca Quran ini tidak ada wakaf, nggak usah wakaf gitu. Ya, oke. Tapi terima kasih kita berbeda sedikit dalam Qurannya, tetapi maknanya mudah-mudahan tidak berbeda karena kan ya membuat peraturan itu juga memahami ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalu li nabiyyin lahumuz إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. Mana diberhentinya nih? لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل asaitum in kunta alaikum kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalila.
إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت مأة من Walam yu'ta sa'atam. ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله سميع عليم. Wasi'un bukan sami'un. Astagfirullah. والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه كسينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Quran. Ya, sambung Andung. Andung boleh setengah aja deh Pak, apa amat setengah. Andung sampai 249 aja. Ya, setengah-setengah lumayan. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binaha. Tidak panjang Pak. Qala innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man i'taraf. Illa panjang ya. Wakaf jim itu boleh berhenti ya Andung ya. Kalau seandainya suara pendek udah berhenti di minni tidak perlu diulang ke belakang ya. Wakaf jais itu namanya wakaf jim itu boleh berhenti ya. Apalagi kalau suaranya pendek tidak perlu diulang, langsungkan saja. Dari Wamal. Iya, Wamal. Wa malam yat'amhu fa in Betulkan toanya ya, to itu huruf qalqalah ya, ada huruf qalqalah 5 qaf bajul dal ya, apabila mati dipantulkan. Ya. Wa malam yat'amhu fa innahu minni illa man i'tarafa ghurfatan biyadi.
dari fasyaribu. Ya, teruskan aja, nggak usah diulang kalau wakaf jim ya. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana yawma bijaluta wa junudi. Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ya, cukup Anda. Terus Pak Atta, silakan. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا Kalau seandainya memang sayup suaranya ya jangan sabrau, berhentinya sabroh ya. Jangan sampai disambung ke waw ya. Ya, ada cukup ditanwin itu aja ya, tapi nggak baca tanwin ya. Iya, sabroh panjang 2 harkat itu namanya mat iwat ya, dipanjangkan 2 harkat, tapi jangan sampai kesambung lagi ke wawnya gitu ya. Oh iya. Ya. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakin Allah zu fadlin alal alamin tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillah kita sudah menamatkan malam ini juz yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini mendapatkan keberkahan dan pahalanya bisa kirimkan kepada orang-orang tercinta, terutama kepada orang tua yang telah tiada walaupun yang masih ada. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada acara tadarusan yang akan datang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, terutama kepada Quran dulu kan, baca khatam Quran. Belum sebentar. Saya terima kasih dulu kepada ibu guru yang telah membimbing acara ini. Marilah kita dan juga kepada Radio Gebu-Minang yang menayangkan acara ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul masjid ya. Setelah itu kita membaca doanya. Begitu Ibu atau bagaimana? Saya lupa. Baca kafaratul masjid dulu atau selesai mengaji dulu ya? Saya mengaji dulu. Quran dulu. Oke, silahkan.
Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna lana imaman wa nuran hudan wa rahmah. waj'alhu lana walhamdulillahi rabbil alamin. Baca artinya Bu Irma Yanis. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita tutup ya dengan doa khatamul Quran, dengan doa penutup. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pembacaan tadarus Al-Quran berikutnya pada hari Sabtu di Indonesia dan di sini malam hari atau menjelang subuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari saya. Terima kasih kepada yang telah hadir malam ini dan juga kepada yang mendengarkan. Semoga kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita selalu belajar dan bisa mengajarkan dan juga menjalankan apa-apa yang ada di dalam Quran, karena Quran adalah petunjuk kita sebagai muslim agar kita selamat sampai nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke, terima kasih juga tidak lupa kepada